kwogera ebigambo bitono bw'essaawa gigiri. Olunaku olwaleero lwakwebaza era ndijakola gwakwebaza. Twala omukisa guno okwebaza omukulembeze ow'eggwanga lino General Kaguta Museveni olw'emirimu egy'enjawulo gy'akoze mu bulamu bwange kyanzaalibwa gye ntaasobole kumena egindi ayinza kwogeraku emitono. Mwebaza okunsomesa okuva obuto bwange paka wentuuse. Namwebaza nti bukyanfuuka Kyabazinga atuwaire obuyambi kamaala. Mu mukolo guno namukoba amawulire gano omwaka ogubise nga ndi kujja mu birthday yaba musanufu ino era nga mwene mufu agemaawawuna yatandikirawo okukola emirimu. Egimu ku mirimu gyakoze n'olubiri lw'e Budumbula yasalawo okulinovetinga, yalutereza yataamu empiya nningi ng'ali kwetegekera omukyala lw'embalaza olwaleero. Tiyakomaawo ne mu lubiri luno lwene yasalawo bwe yaluzimba mu myaka egy'eira okutandika mu 2006 yasalawo okuyira mu okulinovetinga okulufula kye lufuuse era yataamu na buli kintu ekisaaniire. Kale mu lugendo luno ye yalengera wala tiyalinda bwa bulinde lunaku. Tumwebaza era ni mukolo guno gwene bwe nasooka omukuba yasalawo nti ayida kuba the biggest sponsor era nasinze okutaamu empiya era neyatuwa n'amagezi nti buli isaza lyona lyona abantu bajaguze era basanuke era neyatayiremu empiya mu buli isaza. Buli mirimu gye mboyina egisinga wano naagikoze ye mwene ng'omuntu. Omukolo guno agubairemu era nga yeeta chairperson ali invisible. So tumwebaza on behalf of abazaire abanzaala, on behalf of Busoga okutwaliza walala n'emikwano gya Busoga olw'emirimu kamaala gy'agiire nga nkolera gy'akolera Busoga ate okusingira irala gye yakoze mu mukolo guno. Nongera okwebaza abazaire abanzaala anti butina ba mirundi ebiri nti mwebale ino singa timubaire imwe oba oliawo titwandituse wano olwaleero. Mwebale emirimu egy'enjawulo gye mukoze era gyona gyona tugisiimye era nga nduuba nti twida kwongera okutambulira awalala. Nongera okwebaza mikwano gyaife egikulembeirwa General Muhoozi Kanirugaba kuba nayogera on behalf of friends olw'ekitiibwa kye muntairemu olwa support yona yona ye mutairemu ate n'okwenda Obusoga. Twabaire n'eisanu lingi era tukaali nalyo eryatubitiirireku kubanga mwatulaza omukwano mungi n'abandi bembaire ndwire okubona nabeewuuniiza nti bonabona baaviireyo. Nebaza benasoma nabo okuva ku primary ku Lohana, nebaza ab'emwiri nairala kohoti gye nalimu eya Muniga kubanga yona yakoze ebyewuunisa nti nibentasuubira bagemeire walala. Nayongera okwebaza benasoma nabo HSC Kyambogo College nti bona beebale byona byona. Nebaza benasoma nabo ku Kyambogo University nga bakulemberwa Vice Chancellor n'abasomesa abansomesa niba students niba alumni olw'emulimu omunene gwe mwakoze. Nayongera okwebaza benakula nabo nti timunsululirire tiida kusobola kuboogeraku aye mwebale emirimu gyona gyona gye mukoze. Nayongera okwebazaako enswiso abazaire abanzaalira mukyala gwenina olw'okuba very welcoming, mubaire very welcoming ate era mutulaze nti muli walala niife
so tusiime emirimu gyammwe egy'endawulo. Nayongera okwebaza Cabinet y'obwa Kyabazinga bwa Busoga, abakulu b'ebika, ab'olukiiko, ab'ebisoko n'abakozi boona ne groups omuli Busoga Bulaale, Kwisanya, Kyabazinga Royal Guard ne Security in General olw'emirimu egy'endawulo gye mugiire nga mukola. Nongera okwebaza ba ministers ab'omu gavumenti yawagati be tuli wano nabo olwaleero nga n'omuli Honorable Lukia Nakadama n'omuli Mire Babalanda n'abandi Kamaala olw'okugemera awalala ne mukola emirimu. Nayongera okwebazaako enswiso mukwano gwaife Honorable Justin Lumumba gwe tuyidinga Jas olw'emirimu egy'endawulo gy'ogiire ng'okolera Busoga ne mu mukolo guno otairemu ebiduubo wataamu amaani era buli kintu kyatambula. Era mu ngeri y'endawulo kiba kirungi weebaza Kayira abasingawo, neebaza maama wange omukaire Rebecca Alitwala Kadaga olw'emirimu egy'endawulo gyankoleire okuva obuto okunkuza mentorship classes n'okuntuusa wendi wano olwaleero. Ebindi tisobola ebyogera olw'ebiseera. Tusiimye ino, tusiimira irala. Nayongera okwebaza abakulembeze ba Busoga nti mwebale ino kuba kitole kubanga omukolo guno mwalaze nti mwena muli walala nga n'omuli ba LC5s, ba RDCs, LC3s, ba mayors ab'ebitundu eby'endawulo n'abakulembeze mbiketeze eby'endawulo nti era mutakoma wano ku mukolo guno wabula Busoga tugituuse mu buntonje ye Bwida. Nongera okwebaza abantu benakula kunabo mu government, aba office ya Auditor General, aba Minister of Energy n'abandi mu bitiibwa byammwe olw'emirimu gye mukoze okutuusa omukolo guno weguli. Nongera okwebaza era ak'enswiso ba civil servants kuba kuluno mwaweereyo mwena mwakoze omulimu munene, mwatulaze nti tumuli bakozi bwa gavumenti kyonka wabala n'obwa Kyabazinga mu bwenda era mu buwagira. Nduuba nti tutakoma lwaleero kuba Busoga tulina buti ensuula empyaka tugitambuze tukulaakulanye ebitundu byaife. Ng'amaliriza neebaza abandi boona omuli ba ambassadors nga Zaake Kibedi tuli wano naye n'abandi mbitiibwa byaibwe olw'emirimu egindi gye mukola ku luyi eyo ate nimwefiiriza ebiseera nimwida nimukolera Busoga. Neebaza amasomero ag'omu Busoga goona mwakoze omulimu gw'amaani nti apart from okutuwa scholarships kuluno mwaswiseewo mwatuwa empiiya, mwatuwa amagezi, mwatuwa ebiduubo era emirimu gyatambulira walala. Nduuba nti twongeremu amaani tutakomaawo. Neebaza omuntu wa wansi asinga kuba mukwano gwange nti mwebale obuwagizi boona obw'endawulo bwe mutuwayire mwatulaga nti Busoga kitole era Obusoga bwida kwongera okutambulira awalala. Tutakoma lwaleero tutambuze Busoga yaife eno kuba twena tusinga obunene, tube n'ebidubo by'endawulo n'ebizibu bye tulina tusobole okubimalawo. Ng'amaliriza neebaza omukyala wange gwe ndina wano olwaleero olw'okugana okunkuuma era nga nduuba nti twidda kutambulira walala paka Kibumba mwene lwalisiima okututoola mu nsi eno. Neebaza muto wange Prince Arnold Nadiope kuba okuva obuto dream ye ey'okuba munange kunako olwaleero tiyagisuulirira tindi kuba muganda wange aye ebisanzo byona abaire nabyo yeebale ino butansuulirira. Neebaza baganda bange omuli Josephine Musoke n'abandi boona olw'emirimu egy'endawulo gye bakoze. Neebaza abalangira n'abambeeda ab'omu Busoga yona omuli ab'ebudumbula, ab'ebugabula n'ebitundu byona eby'endawulo olw'okuba nti emirimu gyaife gino
egy'okukuuma ebyobuwangwa